جار كسلاف الوابن تماشاوان بريزة بولتنا ساعة 6 تايبت روجافاي كردستان وسوريا دسبيت كجا عفريني ميدست بنوچين خبكن لا عفرينا روجافاي كردستان جروبين چكدار ده بن بيكرين خدا بردوا من هري داويجي حفت ولاتين كرد رواندن گروپên çekdariyên serbê Tirkiye ve li Efrîna Rojavayê Kurdistanê heft welatiyên Kurd de ji du gundên Efrînê revandin. Di nav wan de jinek jî hebû û daxwaza pereyan beramberî serbestberdana wan dikin. Rexistina mafê mirovan li Efrînê belav kir ku gropa çekdariya bi navê Polîsa Serbazî roja 23 vê mehê bi ser gundê Gurzêleyê ser bi Efrînê ve girt û bi armanca standina pereyan ji gundiyan pênc mêro jinek yê wî gundî revandin. Navê kesên hatine revandin jî ev ne: Subhî Coman Seydo, Welîd Coman, Ehmed Zekî İbiş, Ehmed Elo, Hemûdî Nûrî Cefer û Yasmîn İbrahîm Ebdo. Wê rêxistina mafê mirovan diyar jî kir ku gropekî ser bi Cebha Şerqiya ve roja 23 mehê jî ciwanekî bi navê Xelîl Mihemed Elî İbrahîm revand. Heta niha jî çarenivîsa wî ciwanî nediyar e. Her wa rêxistina navborî da zanîn jî ku lê gundê Sinareyê ser bi navçeya Şiyê ve jî çekdarên gropa Lîwa Weqas roja 24 vê mehê bi darê zorê ketin mala welatiyê bi navê Ebdullah Hesên Mustafa Axa û pere û kel û pelê nava mala wî hemî dizîne. Ji dema kontrolkirina Efrînê ji aliyê Tirkiye gropên çekdar ve di 18 Adara 2018 ve heta weke îro bi hezaran welatiyên Efrînê hatin revandin û beşek mezin jî hîna revandîne û çarenivîsa wan nediyar e û bin pêkirin bi hemû corên xwe li dijî welatiyên Kurdiyên herêma Efrînê têne encam dan. Di dema şerê Efrîna Rojavayê Kurdistanê de bi hezaran mayîn hatin çandin heta niha xelkê herêmê baca wan mayînan dide. Doh li Taxa Mehmûdiyê ya navenda bajarê Efrînê tîmên endezyariyê mayînek teqan tu ziyan nehatin tomarkirin. Latiyekî Mehmûdiyê taybet carkêra got dengê teqînek bihêz hat bihîstin pişt re diyar bû ku tîmên endezyariyê mayîn teqandiye. Çavdêr dibêjin ku peyedê bi hezaran mayîn li Efrînê û navçe û gundên wê çandine bi dehan welatiyên Kurd ji ber teqîna wan mayînan şehîd bûne. Li hemberî wê yekê jî her dem û demekê teqîn ji alî grûpên çekdar ve jî tên rûdan. Dîsa baca herî zêde sivîl dide. ام لعفرينê dimînin li navçeya cên Dêrsê ya Efrînê çalakvanekî Ereb ji ber ku belavokek li ser rûpela xwe ya Facebookê belav kir ji alê çekdaran ve hate girtin. Hate girtin û dadgeh kirin. Çalakvan Mehmûd Dîmeşqî ku li cên Dêrsê neşteciye ji ber belavokekê li ser grûpên çekdar belav kiribû tê derexnel wan kir ji alê çekdaran ve hate girtin û ji bo 3 heyvan zindanê hate dadgeh kirin. Çalakvanê navborî belav kiribû bêguman ne cihê rûmetê li cem Tirkiye ku ala xwe li ser sîngê munafık deyine eger we jî weke Tirkan şanazî bi welat û şoreşa xwe kiriba niha hûn ê dijminê wan bane û ji wan re hûn nedibûn gule. Ji cotmeha borî ve ji dema êrişa Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê û kontrolkirina wê li ser her yek ji bajarên Serêkaniyê girê spî bin pêkirin dizî talankirin ji alê grûpên çekdar ve li wan deveran destpêkirine ku rewş geştiya wê astê êdî deriyê malên xelkê jî têne dizîn. Li Rojavayê Kurdistanê grûpên çekdariyên bi ser Tirkiye ve di dizî talankirin û bin pêkirinan de berdewamin. Ji dereke taybet ji radwarê baz re ragihand ku grûpên çekdariyên bi ser Tirkiye ve mal û milkên xelkê li gundê Mirêksê li gundewarê Hesekê didizin ku alavên elektrîkê û derî û xizanên avê dizîne. Her di heman derbarê de xelkê gundê Dips li gundewarê Tiltemir ya ku dikeve dibin kontrola grûpên çekdariyên bi ser Tirkiye ve rê li ber diziya çekdarên polîsên leşkerî û grûpên çekdariyên bi ser Tirkiye ve girtin ku hewl didan mal û milkên wan bidizin. Di 14 vê mehê jî û li gorî Kojelerê ragihandiye grûpên çekdariyên bi ser Tirkiye ve hejmarek ji alavên elektrîkê li deverên dibin kontrola wê de dizîn da ku li Tirkiye bifroşin. Piştî êrişa Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê ku di encam de
دردورا 300,000 جوالاتین دور دربدر بون و نهال دبستانان بجیبونه هروها بدهان جوالاتین دور بون قربانی که جوی دمیوه ایدی آرامی لدورین دمن کنترولا گروپین چکدارین بسر ترکیه و پیدا نابه. ده چهارشنبه جیمز جفری شانده تایبەتی ئەمریکا بۆ سووریە گەهشتە تورکیە دا کۆلگەل بەرپرسên تورکی داوین پێشهاتەیان د دۆسەیا سووریە دەگوتۆ بێژ بکە هەروەها تەکەزی لەسەر بەردەوامیە پشتەوانیە وڵاتی خۆی ji تورکیە لە ئیدلیبێ و گونداوارن وێرە کرد. شاندەی تایبەتی ئەمریکا بۆ سووریە گەهشتە ئەنقەرە پایتەختە تورکیە ji بۆی گەنگەشەکردنا دۆسەیا سووریە بە ڕایەدارên تورکیرە. دوه چهارشنبه جیمز جفری شانده تایبەتی ئەمریکا بۆ سووریە لەگەل ڕەوشکاری خواریت ئۆتن گەهشتە ئەنقەرە پایتەختە تورکیەدا کۆ لەگەل ڕایەدارên تورکیرە داوین پێشهاتەیەن هەستیار و گرنگ دەرباری دۆسەیا سووریە گۆتۆ بێژ بکە. پشتی گەشتنا جفری بۆ تورکیە کۆنگرێک ڕۆژنامەوانی لە دارخستێدا ڕاگەهاند هەندێک پێشهاتەیەن و گرنگە دەرباری دۆسەیا سووریە هەنە ئەوێ وان پێشهاتەیان لەگەلە بەرپرس و ڕایەدارên تورکیرە گۆتۆ بێژ بکە. سەرباری گەراسیەم ژە جڤینên کۆمیتەیە دستورە سووریەیان و جێفری گوت یەکەم جڤینên karê komîteyê lê cinêfê hate encamdan û ger bi erînî binav kir. Got ew ê di karê xwe de berdewam bin heta ku karê komîteyê bi serkeve û bi derencamên erînî derkevin. هەروها تەکەزی لەسەر پێویستیە بجاوی ئانینا قوناغا لەشکری لە سووریە کرد دا کۆ زووترین دەمدە چارەسەرەیەک سیاسی وەرە دیتن ji بۆی بجاوی ئانینا کریزا سووریە. جێفری دەهمان کۆنگرê xwe yê ڕۆژنامەوانی دەدا دیارkirin ew ê li gel ڕایەدارên Tirkî behsa pirsa vegera rejîma Esed sermasa danûstandinan û peywendî li gel civaka navdewletî bike. شاندەی تایبەتی ئەمریکا بۆ سووریە بالکشاند سەر ڕۆلا وڵاتی تورکیە دە چارەسەرکردنا کریزا سووریەدا. گوت ڕۆلا تورکیە دە چارەسەرکردنا کریزا سووریە پڕ گرنگە. پێویستە لەسەر ماسا دانوستاندنان بەش بۆی دیتنا چارەسەریەکێ ژێ کریزا سووریەرە. پشتی بداوی هاتنا کۆنگرê ڕۆژنامەوانی جیمز جفری شاندەی تایبەتی ئەمریکا بۆ سووریە بە جیگرێ وەزیرê derveyê Tirkiye Sadet Onan Receviya hejmarek pirsên siyasîn girêdayî bi dosyeya Sûriye û piştevaniya karên Komîteya Distûra Sûriye goto bêj kirin. Ji alî xwe ve cîgirê şandeyê taybetî Amerîka bo Sûriye Joel Rayborn ragihand welatê wî di danûstandin û peywendiyên xwe de bi Rûsyê re berdewam e ji bo xistina fişarek zêde ser rejîma Esed ji ber ku welatê Rûsya bandora wê li ser rejîmê heye da ku Esed neçar bike berev çareseriya siyasî ve biçe. Eroha berpirsê Amerîkî amadeyiya welatê xwe ji piştevaniya Tirkiye re li Idlibê nîşan da bi taybetî piştevaniya aborî û lojîstîk. Ew jî bi armanca xistina fişarek zêde ser Rûsya û rejîma Esed ji bo rawestandina êrîşan li Idlibê û gundewarên wê ku rojane her du alî bi şêweyekî hovane wan deveran bombabaran û tobaran dike. Serbar kir ku Amerîka herdem piştevaniya Tirkiye di rêkeftina rawestandina şer li Idlibê dike. û got eger Rûsya û rejîma Esed di wan operasyonan de berdewam bin û di tobaran û bombabarankirina Idlibê û gundewarên wê de berdewam bin di wê demê de Amerîka amade ye piştevaniya Tirkiye bike. Wezareta Derveya Amerîka tekezî li ser giringiya eniya aştî û azadiye ya di navbera her yek ji Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriye û Rêxistina Sûriya Dîmokrat şepêla Sibeya Sûrî û Encumena Erebî li Cezîr û Feratê kir. وەزارەتە دەربایە ئەمریکایی تەکەزی لەسەر گرنگیە ئەنیە ئەشتی و ئازادیە کرد. ژێدەرەکە تایبەت ji nava hevpeymaniya niştîmanî ya hêzên şoreş û opozisyona Sûriye ji Rêvazî News re ragihand ku di civîna di navbera şanda Amerîkî bi serokatiya alîkariyê Wezîrê Derveyê Amerîkayê Joel Rayborn û şanda hevpeymaniya niştîmanî ya hêzên şoreş û opozisyona Sûriye bi serokatiya Dr. Nasrul Herîrê li Cinêfê her du aliyan tekezî li ser giringiya danûstandinê di navbera her du aliyên Kurdî de kir ku ê bibe bingehek ji danûstandinê di navbera Kurdan û pêkhateyên din de ji bo veguhestinê borêveberiyeke hevbeş di navbera hemû pêkhateyên Sûriyê ku bi destên Sûriyê were cîbcîkirin her wiha cudabûnek ji PKK çêbibe. Jêdera taybet ji radyoya Rêbaz re got ku di civînê de tekezî li ser giringiya aniya aştî û azadiyê ya navbera pêkhateyên Kurd, Ereb û Asûriyan de hate kirin ku egera derketina şer û nakokiyan di navbera pêkhateyên Sûriyê de dûr bibin. Eniya aştî û azadiyê di 28 tîrmeha Bûrî hate damezrandin. Ew jî di navbera her yek ji Encumena Niştîmanî ya Kurdî lê Sûriyê û Rêxistina Asûriya Demokrat û şepêla Sibaya Sûrî û Encumena Erebî li Cezîr û Feratê de ye. Navenda lêkolînan ya Kurdî Ewropî karê xwe de ji bo piştevaniya karê Komîteya Distûra Sûriye ya Pêşerojê li Swêsra û Cinêfê berdewam e.
کاری ناونده جوین ورکشوپین بردوامن او جیش بوی پشتوانیا هنک مادین دستوری جوین هفدیتنان لگل هر دو شاندین ریخستن سیویل و اپوزیسیون سوریه و نونرین دیپلماسی ولاتین پیوندیدار به کریزا سوریه و جوینان پیکتینه شاندا ناوندا لیکولینان یا کردی اورپی نونرین کردان و سریان و کردان و سوریان و یزیدی و هنک پسپورین یاسا و دستوران لخوا دگره بله تماشاوان برێزیش بۆ گم بزانێ بن ناوەندا لێکۆلینان یا کوردی ئۆروپی لە جنێفێنها چه چالاکیان لێدار دخن چ وەرکشۆپان دکن ji بۆ پشتوانیا کاری کۆمیتە دستورا سووریا پێشەڕۆژێنها jî خانم ساجیدا نصرۆ بکر شێوەرمەندا یاسا لەگەلمەیە هەفدەما te baş bi خانم ساجیدا di destpêkê de hûn wekû navenda lêkolînan li Cinêfê hûn çi çalakî civîn workshopان lêdar dixin li gel destpêkirina gerasiyem ji civînên karê komîteya distûra Sûriya pêşerojê û ew civîn yan jî bêjin çalakî û karên we derbarî çi ne kerem bikin. Dema baş be xanim û dema hemû dengî me dike dema giya baş be bi rastî em li vê derê li Cinêvê em civînê me ji hemû كيمناتية سوري الأقليات وكي دبين أم الفيداري ما الهفدة أم كون بنا وكي شوم خانم ساجدة وكي جفينا غوشي وردار وكي طاقم غوشي ورداري خانم ساجدة دنگت ته برین اگر هفکارم جارا کدن هول بدن دیارا کو پیوندیا مل گل خانم ساجدة هات برین حتی کو آمده ببه هفکار من پیوندیا گل بکن جارا کدن بدگرم جمعین هاجی درجهیه بنوچین خوتینم جدارین تایبت جارکر آراگهاند کو ریوبریا پیاده ری دایه بازرگانان کو دست به پروسه فروتون و بگوستنا جه جبو نافچین بین دست رژیم سوریه و ترکیه ده بکن نونان و گرامپونا جهاتیه بازرگان سر به پیده و دست به وگهستنا هزاران تون جه بو نافچین دبین دست رژیم اسد و ترکیه دکرنه او جی برازی بونا پیده جدرین تایبت جارکر آراگهاندن کو ریوبریا پیده رای دایه بازرگانان کو دست به پروسه فروتون و وگهستنا جه بو نافچین دبین دست رژیم اسد و ترکیه ده بکن کو روژا سیشم بوری بصدان بارهلگرین جه جنافچین دبین دست پیده ده گهشتنا بۆ ناوچەین دبن دەستی تورکیە و رژیما ئەسەد ده وەکە ژێدەرین تایبەت دانازانین کۆتەبایە بازرگانên dest بێ پرۆسەیا بەگوهستنا جەهکردنە سەر bi peyê dîvene serê tonê peyê 20,000 lîreyên Sûrî ji bazirganan werdigire da korê li pêşiya proseya veguhestinê were vekirin bazirgan ceh jê xelkê asayî dikirin ku li malên xwe cehên xwe hembar kirine هەروەها جێدەرین تایبەت کەس kirin ku proseya firotûn û veguhestina ceh diriya dergehê bazirganiyê Êm Cilûd li gundewarê Helebê tê encam dan. Beriyan Hacî Slêman Barûd û berpirsiyarê aborî di rêveberiya PYD de gotibû danûstandin navbera PYD û rejîma Esed de berdewam in da ku dest bi proseya firotina genim were kirin. Genimê Rojavayê Kurdistanê bû navçeyên dibin destê rejîma Esed de were veguhestin. Ew jî di demekê de ku genimê herî xirab ji embarên Helebê dixine ard û bû Rojavayê Kurdistanê tê veguhestin da ku li ser nanxaneyan were dabeşkirin. Ji alîxwe ve jêderên Xwecehî ji bajarê Kobanê taybet ji arkêra danazanîn ku PYD nahê li cotkarên Kurd genimên xwe bû bajarê min bicê veguhêzin da ku bifroşin. PYD bi xwe ceh dibe bajarê min bicê û difroşe. Serê her tonekê 75,000 lîreyên Sûrî qezenc dike. بله تماشاوان برز نهاجی میوان ام ساجیدا بکر آمده تبلی مدبه جارا کدن هفته ما تباش به خانم ساجیدا اگر تو بردوامی و اخفتنا خوب بکه حتی هوا چه چالاکی چه ورکشوپ چه جوین انجام دانه لجنیف کرم بسوري عفوا كون يعني او شبكه قطبو دي ساجره جدا دما شبه عمل فر الجنيفي لهبد كومبونا ام طاقم جيشي ورداري جحمو ملاتي شوري نو ناريخا ملاتي ازديد تركماني مجتمعي مدني
وكيدن مجلسا كرديجي ممثل نو نارا بيخوهاوية كاك حواس سعدون وكاك سيامنجي مركزا أوروبي لكرولينا كردي براستي خيرا ما هذا جفينا الفيداري تشيكر أبا مسألة أقلياته عم بين إزدي هانا أشوري هانا تركمان هانا تمثيلي خان كوك دايتشد أو اللجنة الدستوري دا تنايا فما لهفدكم بون ما هذا جبينا الفيداري تشيكر بمساعدة يكيتي أوروبا عم لهف داري كون وطبي بريكي جرتيا لوجستيج مركزي أوروبي لكولينا كردي عم لفر عم بحمو دولة نوناري دولات الأوروبي عم بيرا ددنو دستينن معناه عم بجرتيا ما في هند ما في كردي ماي ازدي آشوريا تركمانا ما في وانجي جركا عم بباريس باش خانم ساجدة تدبيجا وحتى ها هجمارك جفين ولجنفة وانجام دايه چه بشاندا اوپوزيسيون ربيان جي جواكا سيفيل با يانجي ام بيجن نونارين دبلوماسي ولاتن بيونديدار بكريزا سوريا دما كو هن لقلوان هن دجفن وهن ام بيجن يانجي ون چالاكيان لدار دخن وركشوب لدار دخن بيشنياري وان چنه چه بيشنياران جوارا بيشكش دكن هلوستا وان چیه؟ ولا عم بإشنرياني ما عم تمام عم بر طرفارا رونشتن جالي بعثات الأوروبي عم بين وكي مسؤولي خارجية أمريكي مسؤولي خارجية ألماني البيداري مسؤولة مجلس الكنائس هاتن براستي ما بيارا رونش كي وكي دبين تشجرتيه ما دكن دبين طرد تشتاقي رندا عم جيد خازن ولا يعني نونا ريني ما في با انسانا يعني حمو هم سورينا ما في با انسانا جوارا بارستن باش وعم وقتي عم الجيل هاد رونشتني صار اوبوزيسيوني دايندكي طبعا يعني ترم ترحباج لجنة دستوري هانا بمارا رونشتنا وج حمو فارو نشتنا البوخارستي ولا الألمانيا أبا أو مخرجات هانا وكيت كبي يعني جي نور أوي خاددن رؤيتي خاددن شو جركة دستوري سوري عجر ده هذا عم دخازن وادنجي يعني بيجينن وكي جم سيد جي بيدرسون ده جي هاوجي و أو بندستادا هاي تقريبا حيش مهارة دي فادي راساتو دست بيا وهيروجي ديسا القصريكو جدهدا دست بيك ديا صار المركزية المالية يعني كل نقطة هنا هي مناقشات من ورشيما ورشوبي ما الكويا حتى تالية بيمه وطبعا يعني وردة أعضاء اللجنة الدستورية هنا كانت حاب حاضر بوني حتى هوا چند چالاکی ورکشوپ جدما دست بکرنا گراس یم جکاری کمیته دست بکریا و انجام دایا خانم ساجده تقريبا بو 2 سال مركزي اوروبي للدراسات الكرديه صار بتشديد الشغله وكيد بين يعني نا بس منتجي مركز اوروبي وقت حد حمو يعني انساني دعوات دكن يعني هذا بدستي عرب سنه شيبيه بدستي يزيديه بدستي تركمانه يعني جي حمو ملات اشوري يعني بمارا نقاد شو داري كك كرم دولي هوابخا ادويه المنظمه الاسوريه الديمقراطيه ام بين كك حواس سعدون هوا ممثل هيئه
ممثل هو عضو بهيئة التفاوض، وإضافة إنه هوجي نوناري آوية مجلس الوطني الكردي. باش خانم بله ببرة از خفتني تدبرم بس برسك من فرد هيا يعني بنارينا تحت چرا دایک اف چالاکی ورکشاپ جوینن کوژ آلینا وندا لیکونینا نیا کردی اورپی تین انجام دانج بو پشتوانیا کاری کمیته که به خدمتا کاری کمیته بخو سوریه بگشتی ابطالية عم أود من دقارن يعني ما في حمو إنساني سوري ما في وانا وارن بارستن وشاوا وارن بارستن وقتی مرا ما في إنسان الدستور جدا بدستي با سوريا تشيبيا وقتی حمو إنسان ما في خاد دستوري دا وارا بارستن وهنجي برحاتي مرا كانا سوريا ما بفتلا وكي دبين يعني رحاتي بهفرا جيرونن وقتی پشتگرتی و هندقراهی هذا يعني بالحقيقة بأنه ولا أم هيرو ما في معها بورستن. بله قال لك سباس جبوي شورمندا ياسا خانم ساجد نصر بكر إيروت ميوانا موزور سباس لسر آمد أبوناته تما شابان بريز ودقرم سر بابتا دست بكرنا بروسيا وغوستنا جهج بوي نافچين بين دست رژیمی تركيا تجعلية بيدي ببلاز في بابا ترجل ميواني خواه بريز محمد سعيد وادي اندام كوميتاي نافنتي بارتيا ديمقراطية كردستان سوريا قوتوبيش بكم جا قامش لو تبلي مدبه بريز محمد هبدا ما تباش بس باسكو تيرو ميواني ما دسبيك ده تشاوا دسبيكنا بروسيا وغوستنا جعلية بيدي وبو نافچين بين دست رژیم و تركيا تشروبتك كرمك شواني ورو جزئيات كي تدير سرچاوا أنا تشتكو تجاري وأنا صار خطيت شغل درباز دكن جاه جي قندم جي درباز دكن آلي قد بسي تركاد جي أو دريا نابي مهربة درباز دكن وبها كردتن شو عندهم غيره؟ بلا بريد زي محمد ام دقيت تدبيز كرم بك بس دنقولوا نواضح بريد بريد دنقيت بزلالي دق هجمة اگر تبردومية باخفتنا خبك بلي سر جه جو درباز دكين درباز دكين درياب ناقي مهرب هذا لشريك وانن أبي جوان درباز دكين فانتستا جالية رجيم ورجيتر وجالية قد بندسي تركاديش باش بريز محمد يعني ديدماكو نافچين كردي لروجافاي كردستاني راستي قالك كريزان هاتيه دوی دما داویه ده روش بروش خرابترو آلو سر دبه انها جي پروسیا و گوستنا جه دسپیکریه بسر ده هاتيه دورده يعني به دسپیکرنا في پروسیه و گوستنا جه بو نافچین بین دست ترکیه و رژیم اسد ده چه زیانه دگهینه کردان گشتی؟ زيان بريق يا كردا قام بأرزانيج أرزانيج ملت فلاحة استندن وأنا إيجاد بهاد كروشن دليل ويجي كي جو إيرو تبالا قدي بهاد به جاه بري نما كمي صديجي فكينت كريانا ويصدو سي صدو تشتك زيدت بي يعني أرض صار حسابي فلاحي السيو الكرد يعني صار فلاحي منطقي بو تعدلوان يعني باش أرزاني دان بل بريز محمد يعني آلية كي بيدي ربروية تركيا دبا شرويتك دجيوية الآلية كي دنجي بازرگانية بيردك يعني أف دفاقي أف ازدواجية كو بيدي بيراد به بتركيا شو هاتايا كي ده؟ ابني شانا چيه؟ شو هاتي خوندنا بيك؟ أو بخوات تشتيقو كاري أو بيو دكين جيغو في دلي هذي تجي هذي بيوتي كبياتك
شر عريم جي دبن وتشتاد دبن جي علي عريم رجي وإيوان النظام هلا مسرحية يعني ندجي هبونا لسر مكاسو مغانم يعني تركاجي بناوي تجارة وناوي أفكسي قرصة خطأ تجارة شغل دريا وانا درباز دبن جبرقو جدسبيكي دجي اي آلية تركا بهاتر بوجي آلية ما واي رجيمي جي آلية ما بهاتر بو جبر لنا أرزاني جي فلاحات السندن وانا ايجا او فيدا زيدا او شخور دبن ناوي تجارة ناوي هنقادن او باش بريز محمد يعني وكو بريان هاجي من قوت انها روجافاي كردستاني خرابترين روجدا درباس به راسي قال كريزان هاتيه بروسيا فوكسنا جهجي جالي بيدي و دس فكريه يعني بدس فكرنا في بروسي بدت خوازه چش كردان بيجي چنا ما يكي بگهين كردان بتايبتي في روش خراب يا هستيار دي كوبي وستيا كردان بقالك تشتان هيا وش دلال پیدا لور پیدا بویه نجبو برجون دیم لطی پیدا بویه و مناخوزن انا وقت دانوستندنی و پیواجود نابینا انجماني وان دي تشي دبي وكأنه يجي نجمة خرات او يعني ما حوجيش امان تعريف بكن بيكيني وتشتكن وتشاوان وتشي انجامي يعني تشي برجون ديوان بالمسألة دي يعني أبايا وقت درباس الله باش بنارينا تجبلي بيكي ودر انجام اريني وين خراب لدو في بروسي وتشبن تشبيش بينتك ونتائج تشبن نتائج هاي خراب في ده خوي او في ده خد قرن او انا من برجوندين بلاد قرن جدسبيك يدو حتى انا دائما او انا تكلو فكريني وفي دي بكل ويكلو كاربن في طرابلس ويشلوك يعني دبي روشا الوزيجو ملت منطقة درواز دبي للتمام منطقة حتى منطقة بندستي نظام دي آليكاريا وان ملتي بندستي خدت آليكاريا منظمات إنسانية اليوم تشتغلنا يكرن بالعكس تين دريباج جوان دستينين وتشخر كوخة كيتشيكي بين حقي بين كوخي بيجن بيت رخصتي الجمع بس نجبو كراشة بستينين جم وانا افتش انا بيشين لما جمال حلاب وهم بيشخص انه بيشلون وشاون وشتن ادي جمال حلي درواس فيه بريز يعني بكارم بيجن بريز محمد يعني ام كارم بيجن ما بس جفي سياستيان جفي بروسيا بكوستني جنابنا چاندنيه يعني اگر اف بروسا هر سال بردوام به هر سال ورا انجام دان وچبان دوره که لبروسيا چاندنيه بكل غوري تخميناته يورا جناب تعدى قال لك دي انا دكتور چاندنيه دي تي في بينه اجا اگر گرم مشتستندم بسياسي ورقي سياسي دو پنجي ورقي ويجاب بروش انت دي 450 ورقي بيتر بهاتر بدن ملت يعني ملت هيد خسارتي دي ملت هيد ضريبه ذاتينه باش بنارينا تا اگر بروسيا چاندنيه لروجافاي كردستاني ورا جناب برن بتايبتي اگر ابروسا وكو من قوت بردوام بك هر سال بري روجافاي كردستاني برف چه اقاره كي بي يروش چبه روجافا كردستاني انا هذا كاري شكي مزن درواز روشك برنا خوش درواز يعني ملت جاي درجات نتارخ خولي ربطانا بحزار ورقي يعني املت بوارد تنبتي اگر موظف بالجم دولتي بيجي حزاري اگر الجم وانا ببراسه بيجي حزار تيرا تشتكي يعني تشتكي لما تيرا ملتك ملت قلت يدروشك من خراب دي بله زور سپاس جبوی اندام کمیته ناوندی پارتی دموکرات کردستان سوریا برز محمد سعید وادی ایروت میوانی مبود سر بابت زور سپاس لسر آمده بوناته درباره کرونا بلابونا ویروس کرونا لروجاوای کردستان بردوامه حتی وکا ایرو توشبوین ویروس کرونا لمالین خواتین کرنتین کرنجه درین خوجهی جروجاوای کردستان تایبت جارکی را گوتن کو جماره توشبوین ویروس کرونا گلک بهتره جماره کو تیرا گاندن لباشر قامشلو قربانین ویروس کرونا هنه بی کو ورا را گاندن اروها جدران تکسکر کو بهتره توشبوان ویروس کرونا لمالیتین چاره سرکرن جماره یک مزن ج توشبوان ج ویروس کرونا باش بونه
بله تماشاوان برز لسر بابتي برز علي تامي اندامي انجمن خوجهيه انا كسيجي تركيا تبلي مدبكو اوجي بخوتوشي فيروسا كورونا بوبون بزان بن روشا انها تشيه جمر بحثا ازمونا خوب بين خوشيره برز علي هفدما تباش به سپاس کوتیرو میوانی میو مهویات نرسیک باجی شرد خوازن دست پیک داگر جمر بحثا ازمونا خوب بين خوشیا كورونا ربك انها روشا تشيه وتباش بويا هين تتي درمان كرن حتى كو تباش بج فيروسا كورونا وتشاو هسكر كو فيروسا كورونا كتيو او اعراض كو سرت ديار بون تشبون كرمك سپاس كم حركس كوادر هارك تي في والله بمرة متواصل ونجش كي جا سپاس كم حامي وياك يكون دهر وجنبري دنرمند ما وفات كرن ما تشو او نرمند خال سوجي كرنا عرضه دوی داره دا از پشتی وگری مال مدی از زوانی گرم دبم مدی از سولای متنگ دبی از مال اون که دیار مال مدی حقو داره سولای متنگ دبی از نکنم سولای مدرنا که از شما خسته خانه جمعه تحلیلات چی کرن پشتی 48 ساعتان مدی از نکنم تحمل ناکم از دیسه شما از دیسه شما خسته خانه الوی داری از گرتم و جمعه تحلیل چی کرن گوی تا تقرام خارج لکی التیاب قصبات هی و هنک جی کورونا تره هی فایمن از ذکر ما بن عینه مشدده از داود دریان بندمان و حمدلله بدعمی معنوی و هر کسی خورته به مرا تواصل کردی و هر کسی کو از شجاع کردی کو از مقاومه بکن مثلا معنوی مثلا مزنه یعنی تکانی بی سری شیست هفته مریکانه قضای و نخوشی سر بکی افچندرو لسر نخوشات درباس بويا بريز علي حتى انها ديار جدية ديار حتى انها يعني نخوشات بتزاوينا بويا داود دريون از خسته خونه دامون تزاني من وزني من تقريبا بركي 10 كيلو از خسريا منكو بنام بخارا وقالكي وزني من داكتي يعني تزاني دلتشتان تأثير مران که یک دنگی مران داره یک نگی مران داره دنگی من از ببرکی هنک بگری هایی نگی مجی تقریبا بگری از کم سر بمشم گلکی تأثیر مران که یعنی مران وقتی دوین و دگوفشه مری دگوفشه هم در نکانی یعنی چه طاقت بیتا و چه امکانات بیتا و چه بیتا نگیشتا کاشت که فای من از بیم الحمدلله ایرو آخر تحلیل جمعه خونه را چه کرن گو رای تسلی سیده بس چشکی هفته که استراحت تگره باش بريز علي تاغوت بودا ما دروجان تد بن تشافديريا توندما امورا هنا سيجتر هات داين هين بوسيات تب منفسي هي يانا من فهم نكر چه کنی دوباره بکه بريز کنی دوباره بکه خیلی برسا خوزيشتر دوباره بكم تاغوت تدروجان بن تشافديريا توندما امورا هنا سيشتر هات داين منفس يشتر داني بون جبر كوره وشاطه قالك خراب بو هين بوسيات تب منفسي هي يانا روشاتنها باش بويه هندكي نه روشين باشه از 4 یان ورعی من از داود دریان در مستشفی دارم جوا داود دریان از 4 یان ورعی من گلکی خطر بو و از کنم بیجم یعنی من یکی فقدان الوعي يعني شو جمع جاره كده شو 4 يوم ورعي من قالك خرابه بحكم دكتوران وعناية مشددة وارينا از وگريان لدنگي منها خوشوية تباري بدي منكو بدنگ بكره يعني 3-4 يوم مري من دنگ تنبو يعني دنگي من جاره كده شو نجي متشوبنا نكو بسر نجي خابسي كنما الحمد لله مثلا معنا بالدورة خوي ما زندريزي وحكس بصدعون عالمي مرة تواصل ذكر نقول مقاومة بكو كيف سركبي والحمد لله أما بجهودي حكسي أما سركتن بس إيه چندرو وقت بي چندرو غرقن لياقة وساعتين وغيره وكباري ببه
ام نخوازن جورو زیادتر ام تماندی بکن گلک سپاس کوت ایرو میوانی ما بو برز علی تمه اندام انجمن خوجهیه انا کسی جو ترکیه تلگل ما بو زور سپاس سر آمده بونا توم هیویات درستی باش شتر دخوازن لەگەل نزیکبوونا دەمێ هەلبژارتنên باژێرvaniyên ئەلمانیا و کوردên Rojavayê Kurdistanê xwe berbijêrkirine li welatî Almanya xweşboyî هەلبژارتنên باژێرvaniyan amade dikin. Ew jî ta ku bikaribin bêhtir xizmeta ravenda Kurdî li wî welatî bikin. Ji kem roj ve arkê proseya berbijêrkirina Kurdan di helbîjartinan de romal kiriye. Rojane berbijêrên Kurd di rêya arkê re ji ravenda Kurdî li Almanya û gelê Kurd re xwe didine naskirin ku li bêhtira باجارên Almanyan û nerên Kurdan hene û weke serbixwe xwe berbijêrkirine. Li gorî berbijêrên Kurd carkê re didne xuya kirin ku ew ê di pêşerojê de bikaribin bêhtir xizmeta Kurdan bikin û daxwazê ji ravenda Kurdî dikin ku deng bidine nûnerên Kurdan yên serbixwe ku xwe berbijêrkirine di helbijartinên bajarvaniyên Almanya te. بله تماشاوانên hêja ark rojane em bêjin berbijêrên Kurd dikin mêvan ji bo ku xwe bêhtir bidine naskirin ji ravenda Kurdî li Almanya û ji Kurdan bi giştî re ji bo ku bêhtir xizmeta ravenda Kurdî bikin li Almanya piştî ku divan helbîjartinan de bi ser bikevin. Niha jî berbijêrekî Kurd berbijêrê Kurd Luqman Hacî ji Almanya tevlîmet be ji bo ku xwe bêhtir bide naskirin ji me temaşavanan re Brêz Luqman hevdema باش و اگر دەستپێک جارێکە din beriyan hajî tu bû mêvanê arkê te xwe bide naskirin niha til kîjan bajarê Almanya tu dijî û xelkê kîjan bajarê li Rojavayê Kurdistanê kerim bikin. بله سلام ورز اشتغال اجتماع شبانه جاره آرک تیوی از لقمان حاج ما لكن هذا بقي على بروتبه تبسبيه ما بجاره تبسبيه روجاوا از بو 4 سال من المانیا دیدم بجاره بوهم زنگی به بالا خوره هات نویدیم 4 سالی بوم بله بدیم و خواندنا هندسه کردیم هندسه کارنا بس ابو 6 سال من از کار انتگراسیون یعنی کار غریب عرب کم وقت من هاتنا مهاجر منها کار مجیز بله مکتبه کار ده بس مکچه کرنا خصوصی بوی و پناهگاه براسي دنگه تا بزلالی ناگهیج می دنگه تا گلکی کلمه از دخوازم بزانم لباجاری کوتلید مینه بخم نهاتا گوت تلباجاری بخم تدجی تدمینه الوی داری حتی ها هجمارا بربجیرین کرد چند کس خو بربجیر کرنه جا هالبجارتين باجروانيين ألمانيا بربجيرين دنگه قلت بينا بله والله دنگه دنگه باشتر بو؟ بله کرم کرد باسی ویجاره بلکی گلکن بهترین جاره چوی از دارم سر لیستم خواه بیجم لیستم یا بجنه نبیتوی لیستم گلک نتاوت لغنه هم 6 کرد دنا چی 11 امج باشورم جباپور ولایت روجاوا یعنی هر چند پارچه کردستان ام تدنا و دیجم من درستی کمال افریقیا بدانم اسلامی بسترلنگا که خوشم گو همکار بوده پبرنا کار بکن. کرده لیست دیده هانا گلت مثلا لیستا گرینه دام زامده ولی ماهانا لیست کدیجی های بسر خواه اوجی که تو کرده مت دهانا لیستا سپیده از نزان کرده مت دهانا نی با خونش با لیسته من نگله کن 6 لیسته کنه هانا گوریا باجاری دیده مدیتن لیسته آگه زیر کرن باش بريز لقمان تقول هنوكو ليستا وخبر بجير كريا هون 6 بربجيران بيكتي
اف لیسته و شش بربجیران بکتی اگر راست من گوت لستاما بغير شش كرد بدنا شش کرد و خبر بجیر کریا د وکو لیسته بگمان ها سردم کرونا بلافونا ویروسا کرونا یعنی زحمت هون روبرو هم پیوندی به دور بکن هون چرا و همه هنگیت نبره هب ذکر حتی کو خبر بجیر کرجوان اهل بجارتنان را بچری و تنسیق کردنا برا هب ده براستی نهار گریدی مازنی مش به مثلا کرونا ویده یعنی ام گروپی چه کم کارن تدارون في جروب كنشتا في جروب مصر ببيت طبعا ماسكادين دغه وكدي تمشكلين يعني خلت له دستان جروب تشي كان تدرون هذا ده و ليستدي اجيكي ام تكبنا دام استادين اجيكي جبوي روجا كيج مدار كي ام تشكاري بكن لا بس الاستعمال الثاني ام سر تارتكن بالاستدي جديد دستان شبر اول جمعه تشي بي او جبوي حمود خازن هيك يعني امرج من هذا خازن تشتكي اجسائي كي بوخم بكش جوي بيانيان هميان مجبوري كرداتني يجي وانا بيجي كيف زرال بكنش من التفالا ليه جرام بنا كردا يا هري مزنا اصلا وزيك كيف خشم بو كردي مدلك بي سويت شي سكنين غيره كملتي كملا لكي كيف خشم بريز لقمان برسامي داويش ترى دماكو بربجيرن كرد بجداريد بولتانا اركيدا دكن بحصاويك دكن دبيجين قالك رافندا كردي قالك كردين كل المانيا دجين نا قهدارن جوان اهل بجارتنان را رجا بشتوانيا وقالك كي مجا علي رافندا كردي را دفي دما بروباغندا اهل بجارتنان بيجن اعلام دفي دميدا يعني بقشتي بيويستا چوارا كرن جالي و حتى كو بهتر بشتفانيا و جالي رفندا كردي ورا كرن نما ياتا بگشتي پشتي كوم سركبن دوان هل بجارتنان را وني چه خدمت رفندا كردي را پیشکش بکن براسي اوا لا شرطنا البجارتني وجاري رخي كردا و كي باشتي رخي ميديا و رخي علامه دا لكن ونحمد بن ان شاء الله كانالنا كردي تسكن يعني تقريبا روج لينا بالغاش تبعنا خل وخلقنا كل مجي كي بارتي مجي حتى بارتي مجي كان كي بشبرتيا بيتشتكن مثلا بري تشارلز يعني ده هو تشارلز بري بين سالا الوقت تشيبل ديس الاسلام تدبو خنجي خلقت شو تشارلز صدي ايجو شو دنجي خدنا يعني هذا الصديق يعني دراسي رقم تبتشكا لأجل هذا كل بنكي باش وريني الجوان الدمداني هذا يا دوا جراندولا كلا إنجمان بتجي بشيبوا يعني إنجمان جنوا كبري كان صالح شوي أو إنجمان جراندين كويشي بيز برهما خلكين نوعات نبي يعني قل كيس فرست تشيل بيه شيء كاري على كارية كي قال لك نقطة بتشك هنا بس بس جريك نظن تلاقيات يجي المربوطين ما ينوع نطلع تشتغل شوار بكن جبوي خانية جبوي مالا قال لك إن هي تعليمات أنا مربوطنا أنا شش حط قسم خاني دس وانا كرن من كاربون يبغى يكبرهم بخلق فاكستا خانية بدو أنا يعني بس جريك شيء بدو مثلا إذا كنا طنجاية كذا از نمونه کدیج بیجن کو کرده من نکمنا يعني كرد وعرب بكمنا منطقة كده وبس أو تلدمينه يعني بنا جيتو وبنا جيتو كريتي مازن شد هم بنا دعوتكني بلار بلاكرم غريب جدا يا دوا بشكتنا مرباطة زغوكي مرباطة بالمكتبة ده بكنش بناغو بشاخدني دي مثلا راسيسم وغيره يعني عنصريات ابيا كي كرينجو بهم بيروك وكن سربخا يعني نبتدي على غيره كسيبو مكاتب هذا مكاتب حكومية مشكلة واتشي بوليس عرفتي ولا غير مكتبي
وبجو خبتن يعني أوجي قلتي مهمة بله أما هديا مقتدي هنا اللي السوا نقطة بالسكن الدرب وقدامنا فين بكن أف انتخابات نبص هم ولاش بوش بأمة صبا كبير حياتها سياسية جدا صبا ما يشيل كابنا برلمان دا وقطعين البرلمان بكن كابنا بارتي ألمان هذا أكثر فترة كجيرة بله بله ام هەیە سەرکەوتنی جۆر دخوازن دا کۆد پێشەڕۆژێدا هون بهتر بکار بن خزمەتە ڕەوەندا کوردی و پەنابەرین کورد لە ئەلمانیا بکن ji هەموو ڕوانڤە زۆر سپاسش بۆیە برێز لقمان حاجی بەربژێرەی کورد ji بۆ خۆم تێلگەلمە بۆ زۆر سپاس لەسەر ئامادەبوونەوە تا تەماشاوانین برێز بە یەکەم دەگەژن تا ویا نوچێن خۆ حتا بوتەنەکە دەم بمێنێت خێر و خۆشیێدا هەر شاد